O kore pe ke o whamalumalo atu he talamalo e whanua. Ka ata ke whakahoko atu ai Polokalama ui me maananga ai Univesiti Lo'au me he maananga I Kenpela. Pea o kou whaapapaini ki he whainga maare e koe ni ku atu e whawhitai he tau ausia e whiaf koe ni e tau whai mai e he haa mo tau ngahi laine pe he whoki ki he Universi wawaloa mo ulu whanua pe he ki he hivi o e tae mahakurea o e tae haa mai. Ata ke whahauka te e tau Polokalama koe ni I he whiawhini pea koe osi tahatolo e ni pea mei he nima ea koe aha pule lulu e ni wa fitu no ve ma wa whetahaiwa. Koe Siosiua Lafitani te u talanoa atu I he kaweinga koe ngahi Uhinga na e Fokotu'u ai Polokalama ako wahaupe pe koe online ai Univesiti Lo'au pea mo Ene Makehe. Aia te u whenga hau lelei taha I he minite tolu noa koe ni tau osi ki he osi toi wanoa koe ia ke ono te whenga ki utata noa ke tau au ke toi wanoa ke ono. Koe ngahi Uhinga na e Fokotu'u ai Polokalama ako wahaupe ai Univesiti Lo'au pea mo Ene Makehe. Kai tuku mai ke uluaki atu peha ngahi pui tua I he e mauloto ko ia ke Fokotu'u ai Polokalama wahaupe koe ni pe koe ako I he online ako I he interneti. Na e Fokotu'u e whakaukau koe ni I Kenpela I he kamata maia pe me he tahiwe hiwa aia na mau Fokotu'u ai ni ihi a koristu tuku e tokolai taha koe kau atenisi Australia pe he ke Nusila. Mau Fokotu'u ai Society Whatotolo ai Ono'aho Research Society ke puke e kau koristu tuku a atenisi I muri pe ke kau koristu tuku mo kau wako ke he pe na fia kau mai kiai. Pe kamata e whakaukau koe ai Kenpela pea mau orewa ki sene o whai hono Fokotu'u ai pea nai osi hono Fokotu'u na mau whenga a klahi a pito pe mo Universiti sene. Te fito ki he waa filosofia mo waa sociologia pea mo social policy. Na mauhanga o Fokotu'u a Palofesa Siosiua ke hoko koe presidenti. Pea na akuskeritari rewa pea taupaanga rewa ai tui a fito e ahoni. Aia koe Lo'au Research Society koe Society Whatotolo ai Lo'au. Ka hiwe hiwai. Pea mau ngā oe mai ai, whai pea mau ngahi konferenisi whaako, ta whai on whakatotolo I ono malae. Koe mau mea pena mau tokanga ki ai mo mau luta to e whaloloto ange mau ngahi whenga, e mau ngahi malae whaako mo mau whewahe aki. Nā mau whaamu he kamata ke mau hoko koe waa o he Universiti atenisika na iai ngahi Uhinga mo ngahi Polokalama ke pe mau loto pe ke mau tūtawata aina pe ai Lo'au Research Society pe Society Whatotolo ko ia e Lo'au. Na maurere mai me he tahiwe hiwa ai Lo'au Research Society o a mai ki he wafe hongo fulu pea na mau kamata tala noa rewa ke Fokotu'u ai Univesiti Lo'au. Kai ki mua ain koe taha pea he ngahi ki kite ino ke wakau. Ka pau te mau alu e mau Society Whatotolo Lo'au po Lo'au Research Society o mau pe mau alu o leleyang pea malawa pe ke mau Fokotu'u ha mau Universiti
ka makatuunga ihe online ni pe ko bahau pe wa fe mo fuluma o ka matatala no are wakia pe wa fe tahata are wa ma loto re ke ma hanga foto na ka o tangata me ka fe fine na ka mata mai Lo'au society o mai ke foto ko ia university ma foto re va university ka ko university pe ihe bahau pe online ma foto e wa fe tahata he university sene ka ko hingoa Lo'au ko hingoa ia na ipe kulawe ke ai he ui me mana ki mo ko hingoa na fa hingoa ino ke waka pe mai ko ma fa ka ko ke ai university pa ma loto pe ke ai ko Lo'au pe Lo'au university Lo'au po Lo'au university ko ai wa fa ta ma o fa rewa ma conference pe mo ka Lo'au nau tolu ai kau makatuunga Lo'au ai nau tataki mai me mua pe mai kau me mipa na to kau mai o mau fotu ure vai o aftata department lao ai university sene pe ko mo inoke na mafenga o ak pa na mako university sene ai na ia mau fikau aki mo university ko ni te fito ki department filosofia a inoke pe mo lao pe heke te au i filosofia pe mo sociologia mo social policy pe fai vai conference pe na mauloto re vai pe mo poate na fotu ai ko kau poate na se ai Palofesa ina fotu akau pe secretariat pe ko se ai pe ko chancellor ia university pe vice chancellor to kon pule la hereva Palofesa starek final pe kau ke ai Palofesa malakai ko matani ko poate ia ko mai ke honi be he wa fetata he mau fotu ko Luisa Latu Kefu ko Palofesa Elias Tupo Ofa Stareki Malakai Luisa Elias pepe kia kere piseuri mafi aya ko kau poate pe mauloto re vai ko ke kamata re vai fo ikupenga o pepe ko website ko Lo'au aya na foto maya me kautaha ngau internet mo kautaha ngau bahau pe mo kupenga o pe Elias of me Texas pere si kai Lo'au ya ko fo I university online me America aya ko anga ya ne kamata pe o kuiai mau tafaki IT mo me ko to pe fika wa mo kupenga o pe ko website Falere mai me Texas Palofesa Elias ofa. Falere leva nga hi Polokalama ai university pe me Kempelani pe motonga. Pe ko ere mo ma office ko nga hi me ani na glave ke he ui me mananga ki mo. Ma ui pe nga hi ulu I office ko ne Lo'au kon mananga. Ako ma mananga I Texas ya Elias, mananga I Sene ya Inoke, mananga I Kempelani ya te au mo mananga I Tonga, mo kau komiti ha Lo'au a Tonga, pe mo mananga I Nusila, ai mau kau Nusila. E ko kau Nusila po ate, mo kau Nusila ke he peo hange ko Palofesa Toketa Akustis Mahena, te mani ike ka koe mau kau Nusila ko he po ate ai ko malakai ko matani starek finau ke repi seuri mafi ia koe anga ia koe ai tuku koe ai university pe farere leva hano Polokalama farere pe mei Kempelani Polokalama online farere me Kempelani farere me Tonga farere me Texas
pe o kia e maunga I kosi lewa I kupenga ope website kuia e maunga I kosi o ku tuku atu pe e tu ai interneti tuku atu he ngahi USB pe ngahi flash I tonga pe ko ngahi fonga la lahi o ku tuku atu ai e maunga I kosi ngahi e soni na ko slave ki he kaveinga ko e ai filosofia Lo'au mo ene moto ka te hoko atu ki ai lahi venga hai mea ke utalanoa ke ai ka ko e mime ko e hani foki ko e whenga ke utalanoa atu ki ngahi uhinga na e fokotu'u ai programa ako online mahaupe ai Univesiti Lo'au ai ko e ngahi uhinga ene uhinga uluaki ko ngahi ko e na e ma'u he Lo'au ai whakaukau o ku ma'a ange ke maunga aue ki ha university I he online. I hano fokotu'u ha university anga maheni hange ko ngahi university anga maheni. Aia ko e ke ilahi pe whamore ko ki he whalere whakatau Univesiti Lo'au blau miliona pe. O kaku aspe ia I he website ko e Lo'au. Ngahi whakamore katoa ki ono whakalere o e Lo'au o blau miliona hita. Ia ko e whamore ko ia me he accountant ko e Lo'au, me chief accountant aia ko Palofesa Siosiua hono fika I katoa e whamore. Kana e mau wakairewa ke ai te mau lava, he mau nofo katoa I muri, ai kau poate, mo kau whaiako, pe aku mau whefolau aki rewa I muri mo tonga o whakalere a Polokalama a koni, ke lava lere me I muri, pe lava lere me I tonga. Ka koe whakamore katoa e mau ngāwe ko ia, o ku ofi mo lere a mea kotoa mo e kupenga o pe website, whamore whepuna aki o ku whafuafua ki he lau miliona, ai nau asi he kupenga o pe lau miliona. O vai taha miliona. Ka he mau wakai o ku kei whainga maaria nge pe ia ke mau lava fua o whakalere o ka pau e whakalere online pe waha o pe. Aia, ko uhinga e taha e mau hanga fotu. Ko uhinga hono wa ko e mau lavei o fo'ou ai filosofia ko mo moto ko e Lo'au. Ai ko motona ko stalanoa ki ai ki mua, ko moto ko tokai mananga fo'ou he ko ngāwe pe tokai mananga kono ngaue'aki ki he university ki he isa ki he lotu whakaistiani kono Ene Makehe ni e tokai mananga aki itua ai ngaue'aki he Lo'au pe koe kupu ire na o silave ki ai kamata mai e ha Lo'au I Ono'aho I te kai ome karistiani o ngaue'aki. Fo'ou pe mo e kaveinga koe ai Lo'au e me filosofia pa ko ne tau mua ako. Ko ne tau mua ako ko e ako ke whakakaukau. Education for thinking. Education for rationality. Ko e ako ke whakakaukau. Whakakaukau ke ilo ai mo oni o ngahi mea. Whakakaukau I e uhinga whakawesite. I e uhinga whakatonga nāku o slave ki ai ki mua. Ko mea ea taha ai uhinga o mau whakalere. Ke lava, ke mau wahe atu. Ai moto fo'ou, pea moe filosofia fo'ou. He oku fo'ou e ako ke whakaukau, he oku mau hanga o ilo, mau lawe. O kai ke aha university mamani te nau filosofia ake ako ke whakaukau. Koe ka wako ena nau whatotolo ke whakaukau, pe koe ngai university ma nau ngai kaweinga filosofia. Ka o te ke mau maa matola university o nau kaweinga aki, e nau tau mua whaako koe ako ke whakakaukau ke mau ai ilo. Aia te utoi tala noa pe ki ai ki
i tā i wātai Makehe ka ko tala noa pene aku ki he ngai uhinga. Ko uhinga e taha na mau lawe e malawa he teknolosia o e wahaupe o online ni. O awe e mau ngahi whakaukau fo o koen ki he moto moe ako. Pea mo e lava e mauiwi whapaanga. E lava o awe atu ki he ngahi wheitu ki he kakaitonga. Mo kakai o kui kaitonga. I kai ke whangandangata ki Australia. Pe ko Nusila, pe ko Amerika, pe ko Tonga pe. Ka malawa he mau Polokalama ki kau mai ki ai ka wako i Tonga. Kau mai ki ai ka wako i Amerika. Mo kau poupou, Australia, Nusila. Aia i anga koe tu he aho ni. Pea mau ngaue'aki rewa ai. I he uhinga koe ia mo ngahi Universiti mo kakai ke i he foi kolope. Ia uhinga ta mau rewa whai koho no kamata ai Polokalama Universiti Sene i department ya lao mau kamata i fotutu conference mo ha. Pe mau rewa ki Tonga. Ko rewa na ku alo pe mo inoke mo family o mari Lafitani. Lafitani mau rewa ki Tonga i he wafetafa o fodu re vai a university e fai a no Polokalama no kamata i he university ko ia ai USP i atere pe na e mawhangamari mau monu ia o hanga rewa e minister ako e aho ko ia toke ta ana mau i tau wherungaki o whawhalanglangi o ne hanga o whai ai mea whalanglangi mo no kamata Polokalama ko i University USP. Pea mau tō whok marewa ki ho mau ulu. Aia koe whakaukau ia e taha uhinga na mau whai e ngā ue koe ne wahaupe. Koe mau fotu heni, Australiani, pea mau awe rewa ki Tonga. Ai fo i whakakaukau fo o ke ako o alu he wahaupe. Pa koe fua Universiti wahaupe ai Lo'au i o Tumot Pasifiki oku wahaupe kakato hono Polokalama. Online kakato. Aia o kulawa be hange ko kulawe. Pag mo mea i ulawa be o whakarere taimi o ko i heni ai Australia labo whakarere taimi ko i Tonga. Lawa whakarere mai me Texas e Palofesa Siosiua whakarere mai no ke fotumi se ne mohai e anga mau ngā aue he Polokalama koe. Na mausio rewa mahuinga rewa ke awe o tuange mai me i Tonga pe ai mo hano ofisi Tonga neongo na e Fokotu'u i muri. Koe uhinga koe aki mautolu ke ai mai poate. Koe ngā ka pau e alu ke mo ui e whakakaukau koe ne o mauwhenga ke whakairi. Ia aho. Pea ke asi mai ai whakaukau e tokai maana ngā mo e whakakaukau koe a ko ke whakakaukau. Ka mo ui e mea mau misone mo teke ki ai. Pea ke mo ui mai me i Tonga. Ke asi mai me i Tonga. O e ase Lo'au ia neonga o ke ano ngā hiba ai muri ko mea Australia, pe ko mea Nusila, pe ko mea Amerika. Kai asi mai Lo'au hange ko aho ni, o ku asi mai a ko University me i Tonga. Online, mahaupe. Aia koe mau wha amu ke pehe. Hange pe koe asi mai University a Tenisi, hene kamata. Ia asi mai, aina mau iai, aina mkara noa ki ai. Tuku mai mea ai Lo'au Research Society mo Lo'au Mesi. Na asi mai, na foki a Palofesa Siosiua ki Tonga, pe asi mai koe api ako University a Tenisi me i Tonga. Pe au kei lere mai pe ngā oe a Tenisi, mau whi ngaue'aki. Pe mo a Tenisi, ki muini mai i ngai Polokalama mo e tawhaako. Kau tatawe mo e whakaukau koe loa. O te ai uhinga pe aku Makehe ai Lo'au. He koe
ko tuga ate nisi ko me lo'au, ko ate nisi na ne me ngaue'aki pea ngā he te whito I whakaukau whakaako au te talu mei karis mo loma. Ki ate nisi ki ene whakatotolo he mala ko toa pe. Ko lo'au, o ku ki ke. O ku ke lo'au, mau ngaue'aki ngā he whakaukau whawesite. Ta tau pe me ngā he whakaukau na whai ate nisi. Pea mauto ngaue'aki ngā he whakaukau moana, Pasifiki, pe moana, whakaukau whakatonga. Ki he kaweinga koe filosofia, pea moe tokai mana. Ai ak mahanga rewa whatahai. Ngaue'aki ngā he whakaukau. Kau koe ke mau ngaue'aki tatau mautore whakaukau. Ko ngaue'aki whai te nisi ko ne filosofia tau mua whaako koe ako ke whakaanga. Mai me sokolates na ngaue'aki mai sokolates me karis. Pag mau to'o pe ngā he whakaukau ko ia. Kau kai ke mau ngaue'aki matole filosofia tatau. Ko ate nisi ko ako ke whakaukau. Ko critical thinking, ko criticism, ko no whakatoka mai sokolates me kaukaris. Ai ko na o mai e futa ki ate nisi. Ko lo'au o mau to'o mai mau tore whakaukau a Aristotolo. Ai ako. Aristotolo na yako ya Palato na yako ya Socrates. Ko whakaukau koe Aristotolo koe ki he ako ke whakaukau. Pe koe whakaukau ko me aia ko ne hanga whawhai ke he ia whainga tangata me he toi ngau e ume. Ai mau no foreo mau tolu ai. Mahu inga ia ka mau tolu ai whaunga o e anga whakafonua I he ene whekau aki mo mea koe ilo. Ke malawa ke whakakaukau. Pea, koe kehe koe he hau ke anga whafonua ko, a te nisia na ne ngaue'aki e ia, ho hulu agi pea ngahi matasio ata mo ngahi uhinga whakawesite a anga whafonua mo tau whaiwa mo ate. Ko lo'au mau ngaue'aki mea tatau, pea toi tānake atu mo ngahi matasio ata whakatonga pe mo whakamoana pe whakapasifiki. Ki hono hulu ake tau anga whafonua pe moe tau whaiwa pe koe tau tufunga. Aia koe kutala no aia ki he ngahi uhinga na e whaia e Fokotu'u Univesiti Lo'au pe mo ene Polokalama online pe mo Ene Makehe. Koe Makehe foke Lo'au ia talu mei karisia mo nau nofo pe nau tolu koe ilo, koe ako ke whakaanga, koe ako ke whakaukau, na nau nofo pe nau tolu ia I he nau sio ki tua. Whakatotolo pe ki tua ki he ata kai mo ui eka kai whasosiare whapolitikare mo e hafua whaloto. Whakaanga whafunua na nau talu e tau hao me karismo e whakatotolo pe. Ko mea kou mau tānake atu mau tolu ki ai he Lo'au, koe tānake atu, ai tau mea whakatonga koe whakatotolo I he toto, pe koe taata ai anga haua e ilo mo e tau kei mo ngahi urunganga. Ne ke kau e whakatotolo e kau karisimo kau Roma. Toki huu mai ai genetic science, I he DNA migration, I he ufakaukau whaako koe au nau toki hanga whamamawhai mai. Ai mahu inga, o e whakakau mai, no ako ai hau ai toto I ngahi to utangata pe koe DNA pe koe genes hau a chromosome ai lea whakasainis ko ia vai toki hau ia he ahoni ka koe mea mahu inga ia Lo'au ia I ne ako ke mea koe whakakaukau ki tua I he anga hono siofi mo hono veteki mo hono whauhinga he mala e filosofia mo lao mo whakakaukau mala I e tolu I he Lo'au I he ne School of Rational Studies o kua ko ia e filosofia losika mo whakakaukau thinking o whakakau mai ki ai ngā hisi o whakawesite mo ngā hisi laise ke he pa whakakau mai ki ai mo e tau sio ke whakakaukau whakatonga mo sio e kau Lo'au na ako o silave ki ai au tau toi whakakau rewa he Lo'au e ne sio ke he taha ako kotoa pe aanga ai whikauaki hono ata mai e ne whakakaukau uluaki he uhinga ki ngahi ngā au e whakaaho
whakakaukau, ngā aue mo ke whakaukau, ngahi rea mātua. Whakakaukau taha. Koe whakakaukau ki he ngahi mo o ni mea. O whema o ke whaike ai kumiloloto, koe whakakaukau pe ki he ngā, ai fo I tafa ake taha whakaukau. Ai kou tau wha ai whaitonga, koe whakamohe mei ulu. O Uhinga whakamohe mei ulu koe te whakakaukau pe ke koe ke whaha ngā aue koe te kumi, wawanga, wawalo, fifiri, hakiri, whekeri, Ia te kita pe ia te alo tokoto. Koe rewa te o ki tā I wā pe koe taimi, o ku te hau rewa moha mea, o ku te lava sio ke ai ki ha mo ni mea, I he ngā aue a e te whakakaukau, ngā aue e te wawanga, ngā aue e te uhinga filosofia whakalosika, I hono whakataha e filosofia losika mo whakaukau, I he tala noa, ai wā ai Lo'au, ai koe rational studies, koe ako ki he whakakaukau, koe ngahi, koe waa ako ki he whakakaukau. Ka ku nofo rewa e mea koe whakakaukau e Lo'au. Koe whakakaukau. Hange koe mea nai whai huwesi te o whakatotolo I tua. Pe koe hae I ai. Koe hae mo oni e ume. I tu aia me he toto e tangata. Ka koe fo I ilo koe a ka kaitonga mo ngā civilise ni ina nau ngā. Kono pehe ai fo I ilo. Ai kou toi to mai e Lo'au o whakakau. Ki whakakaukau, mai baba. O ku malawa ke hau e ilo, koe foi, moe tau ke I, moe ulunganga I he toto. Pe o ku mahu inga foi mea ia koe ia ki he ako koe Lo'au. Ki he ako, moe ne moto koe tokai maananga, moe ne filosofia. Koe ako ke whakaukau, moe ako ke wanga. E koe mahino ke Lo'au ia o ku hau foke ngahi ilo ia ki tau tōru. Ngahi ilo ia na ke hau ia I tua, hau ia he toto. Kono whakarea whasai nisu mahino, nge koe DNA hau he genes, hau he chromosome. Ka koe ke tau whaatara noa, ta po koe ke whaamahau inga ia tau tōru ai he tau ako. Ka kumahau inga ke Lo'au. Mahoinga ke Lo'au ia ai hau e tamasia, ko tatau pe koe tongo, pe koe kai koe tongo, o kuiai ene mahino ki hono laine toto, he kuiai e u ilo na ai hau ai. Pe iai ai u taukei mo e u nganga, ai tene hanga ue sia ene mo ui, pa tene hanga o tatake ene mo, malawa ue sia ene mo ui whakaako. Malawa I he tau ngahi pui tua toto mo e atakai. Ai koe foi mea whokea me hanga whau mai ki tau tōru. Ko ho tau atakai, ko ho tau environment. Pea mo ho tau toto. Koe foi mea e o poko hae tau whahinga atakai ko ia. Pena tau tupu I whe. Pe koe hae tau wanga whawhonua. Ko ia ko ne hanga whau mai ki tau tōru. Whau mai tau mo ui, ai hanga tau whakakaukau. Whau mai he tau toto e ne hau e toto I he Y chromosome, mo ne hau I he X mitochondria I he ui, he ta whaaki ai hoi ki whawhine. Mahu e ngai ke he Lo'au, he tatau pe ko hai koe pe koe haa matakari o ke kau ki ai, ka e malawa foi mea koe ia he kai ke te mahino ki ai, I hono mahu inga mo e ne whekau aki mo e te whakakaukau tau a taina. Mo e te whakaukau e te kumi ki ha mo oni ham. Tene lava e a ue sia tatau pe koe hae whahinga mala e ako o ke aluai. Ka akapau te ke ako o ke mahino I ai whakaukau I he uhinga whakawesi te. Pa ke mahu inga, pa ke mahino I ai whakaukau I he uhinga whakatonga. I he whakaukau ka whahanga ue. I he whakaukau ka pau ko kumiloloto ke ai nā kulave ke ai. I ta whaake o wawanga. Pau te ke lawa se kai e tokoni le vaia ki ho mo ui ki ho whai ho ngā ue, mo ho whai ho whatotoro. Ke ua e hanga he ngahi mea he tau pui tu a ue sia e tau whakakaukau tau ataina ki ha mo oni o ha mea. O e hanga he ngahi ilo mo e ngahi tau kei mo e ngahi ulunganga o hau tau toto o ue sia e tau whakatotoro. He kulahi e ne ue sia nai mo ue e tangata o au ke kauako iloa e mamani. O kue sia e nā wakoko, e ngā koe pui tua nā tau tupu mea I pe koe whahinga ilo. Ilo mo tau kei mo ulunganga me pui tua nā nau ia. I pe koe pui tua o nau toto. Mahu inga rewa ia, ki anga koe tua Lo'au.
Kage ka ko tui mahina ko polokalama ako ko alo ai ngai me ko fenga ke mahe atu e fini. Pa ko tui be mahino atu ai uhinga. Pa mau whakarere mei tonga, whakarere mei muri. Te fito ke he ngahi ke ongo ulu i ofisi. Ulu i ofisi lo au i tonga ulu i ofisi ke pela mo ngahi vaake. He ka koe ongo ulu i ofisi a koe. O ku whakarere at mea polokalama ako e lo au. Kamata pepe ki nau tōne kai ke nau lava ki he university ko e mau polokalama ke kamata me form 4. Piko ia 10 o alu ai ki he university ko e mau polokalama ako ki ai. Nau tōri muri, nau tōri tonga. O alu rewa ki he polokalama tipiloma, PA, maa, toke tā, pe au kulere katoa. Pe au kuiai mo ngahi mo o ni i tō onga mo uia e tangata ako lo au, i loto he api ako i tua. Mahu inga au pito ai ako ke whakaukau ke loa. Mahu inga au pito ai ako ke ilo mea koe urungaanga, koe anga whafonua. Koe anga ne whikauaki mo tau ngahi laine mo e hafua. Ai ngahi mala, tatau pe koe uhinga peke he ako ai anga whatonga. Uhinga ka whainga mala. O ku whai ai ako e lo au i he mala e whakateknikale. O ku whai ne ako he ngahi mala e koe kui koe whakaike pea koe mahu inga koe ke he lo au. Ke lawa o whakakaukau lele, whakakaukau moon, ta tau pe koe haa malae, pe koe malae whakateknikare, malae whakangāue, pe o nofo ai tangata, mo whai ako lo au, mo tamasi, mo tahine ako, o alu ke mahino ki ai. Koe fo i tō onga mo ui ai ako ke lo au, koe ako ke whakakaukau, koe ako ke mawanga, lava whairere e to whatongia mo te ngahi ngāue i ngāue whakaaho. Pea to e lava o loloto, ai wawanga mo e wawalo, ke ngahi mo ni mea e mala e ngāue, o ke iai pe koe mala e ako. Ke asi mai mea e ngahi ilo fo ou, o kai koe tau whai e pe mea tatau, mo e tau talanoa e pe mea tatau. Ka aku whie mau ke loloto atu, arot ke whalahi mākupu mo e loloa, mo e loloto e mea koe whatotoro. E koe mea e mahu inga ia e lo auna e osi omi. E universi pe koe otua pe koe hai. Ai tau whakakaukau, mo tau uto, hanga whatapu, mo tau atamai. E tau ngā uele lei aki. Mo whai ake tau whatotoro pa tau honga rewa ngā uele. Koe atamai pe koe uto. Ko hono whatongia, whaka biolosia, ko hono whatongia. Ia te ia i hono natula ke whakakaukau o iloa. Ai mo oni, mo e loloto, whalahi mākupu mo e loloa. Koe whatongia e atamai. Koe hae whatongia e atamai. Koe tarika e lo au. Koe whatongia e atamai, ke ako, ke whakakaukau, ke ne ilo ate mo oni o e umea. Koe ngā ue whakapaialosia ia mea koe koe atamai. Koe ni ngā ue whakatamai. Ko ene ilo atu. Pea whema oreo ke tau ngā ue le lei aki ia. Pa tau whenge tau whamatala. E whenga taa apito, ka whai hono ngahi whaunga ke tau lawa o whamatala i o ilo i ngahi mea. O nau mo oni, mo nau ngahi ulu ngā. Whasisi, ano whakakau atu e tau uwhi e mau. Whapolitikare, whakakene uesia. Ai mo oni mo i ai umea pa koe fo i mea uno whai whamamafa a koe loa. Ka kou whamalo atu homo mea mai, ho i me kainga. Whatawange pena e ongorerea te ui ai lo au. Tala noa ke ngahi uhinga. Ui ai lo au me mananga. Ke ngahi uhinga, tala noa ke ngahi uhinga. Fotu'u ai Polokalama Wahao pe ai lo au. Hako online pe mo Ene Makehe. Koe loa au koe ke whakalas, koe ke whasivi, assignmenti pe, usemna pe mo appointment mo e portala noa, i internet, Skype, webna, Messenger, Facebook, tala noa i Kenpela, Australia, tala noa, Polokalama tala noa. Talanga,
talanoa. Tātālanga. Talanoa mo tālanga. E kuna ke pe talanoa mo tālanga. Whai ai tonga, tai me maulere au Polokalama ako i tonga seminar u whakataha appointment. Whawheo he talanoa whaikawa. Koe whaunga ako whakatonga ia, ai whaikawa o talanoa he tānoa. Pe koe pō talanoa pe. O kehe ia mihe kalasi. O se mamaha Lo'au e me mea koe ai kalasi. O se olo kuonga i ke Lo'au. Koe seminar pe mo e talanoa mo e whaikawa. Kono keri lo loto o yanga e mea koe ako ke whakaukau. Pea mo e ako ke wawanga. Whamalo atu mo mea mai, Palofesa Siosiua Lafitani. Ko o whalahe atu ki hoko atu. Ai ui me mananga i he toko naki. Talanoa ke haa Lo'au i Ono'aho. Pe he moni te ka au ko au. Pea mo ke nolo tapu elu elu. Pe he mananga i tonga mo e mananga i kenpela. Mo mea.